Ania La Ketdin. Nadamag yu ka din, nanang? Ti Ania Rime. Natakawan ka no matibalo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakdaka maatum anak ko. Anya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti dadumak at isulaang matibalo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kastamot ang ti isungbat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mat nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ayan di uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta? Am mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti ayan ni Edgar tagsarita kami man. Agtugaw ka ate si. Agyaman aklaunay. Ay, anya ngamin ng tigagaram. Putno ka day di nadamag ko natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasyonak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginaan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't gaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Ama mom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito'y balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amo mo't siguro no anya ti kayat ko asawan. Ada tinapatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga rodin no anya day tatis. Ada ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasanumutan na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan iti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya diyos istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tatang? Di napalabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, di nagbakasyon di lakay? So, mate, Adda ka diti suspekda, tatang? awan sabay, mate. Saan ka nung agkorre di CCTV di balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay di lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tayong dinagtakaw, di balay na. Da ka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Da nga binti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anyi? Sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo itinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matigas siya. Ayawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si Kamat, ti into doon ni Tisay. Una hindi ta abakay. Basta mangisurulatan.
Nangag na kanong araw ti ungor ti motor mau. Kano kapitan? Di Sabado ti Rabi ay. Oho, ulbod mo day tabakit. Ada ka di ti pamanagnag mau. Sana po no, ti indanon ni tisi ka na kamay. Di Sabado iti Rabi kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na kapitan. Wano saan? Amangan no inararamid na lang deta nga istorya. Sino ti kadwa man na panagbuya? Tinubiyak kapitan. Nakita dakmot lang ni kagawad gusting ijay. Kagawad gusting? Ni kagawad gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro diti concert itinubiyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takayat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya, nagtakaw dito'y balaibaw. Imayak, tapnulawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabadaw ti Rabi ay. Tanagbuya da iti konsert. Kaya tasawin da ita, saan nga iso, tinagtakaw dito'y balaibaw, Edgar. Ang nangagkano ni tisi ti ungor ti motor na. Ungor ti motor. Apay, umanay da ita nga ebidensya. Tamno ito na ti anak ko. Atensyon seeker, kan pabida talaga da ita abakay. Anya laki, Nagpatulong akmat din kadag iti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Kantapno saanan ang mapapabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Apay ka di aya? Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. Dayjay ka day. Nangagaw ti ungor ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi Rodeliao. Ayan niya laki din tisay. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay. Ada ka di maramidam. Ni Dani lang kaday ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa. Napan nakikonsert ti anak ko idi Rabi iti Sabadaw. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida ijay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, may salang ti may bagaking kawan. Mapaliknikan minto matlang inosente ti anak ko. Itapay lang kitagsaganakan. Haddan total daw mau. Sana sakti kaskas naman. Ania? Ania nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, Nanang. Ungor nga ron ti motor ni Danay tinangag ko remay. Anya lakit din, Nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo akaruba. Isu nga oray saan kay asigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no. Kaya tilang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan niya amang ano daytan ti pakaibaludan niyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagabot. Tap na ibagak kada kayo, umanay dayta apakaibaludan niyo. Anya lakit din ayan, Nanang. Ada ka din na panapulis ije balayaw, Ikar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kiti, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak.
Tadyak amo no pud nung ata, huwag no ulbud na laang. Nasaya at magkaroon, nukas na. Uray siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni Danay. Kahit agdwa-dwa akmat lang, nupod nung ata di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Huwag nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmut laang ninanang na, Kapitan. Uray lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay a kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda tatang? Anya nga tikunan ni kapitan. Okay yan tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Tikunan ni kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, naimbaglangayn. Makaangas mo't langan datahaw. Ay na. Ay. Una tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak tatang. Ha? Anya ti kayat mo sa wina nakaw. Isumat ti idimandak tatang. Na. Idimandak taplag nakam. Naglayng agpabasol. Kanagarami dit istorya day jabakay. Ay, wain. Mayat day tanakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayaw, Rodelia. Ay na, maawatan kayaw, kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ti anak kaw, nga iso kahit inosintay. Ay, wangayam, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti day ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo't lang, nuwag di manda kayaw. Nasko na may kanitiliksyon ti tao akas kimkwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam idas. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbag mata, naalan na ti rupa ti agtataka. Huwag, Kapitan. Naala na ti rupa da idikimalay at naitigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kita nga agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo mutlaang, Kapitan. Isumot lagayam akasitiraksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nag-report ka din ka nagiti masiklan. Uwan, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Adda tinangi demanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak nanang. Day ta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo anak ko. Imbis nga ipalawag mo na saya at but-but ng nakpailang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, pinabasol yo ang nagtakaw. Ali Pabida pa more! Papansin pa more kini Uncle Edgar nanang. Ibirok yu talaga ti pakaisagmakan nyo. Anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masignan. Ngamit ti panagkunak, kahit mabalin ang maibalod ka. Sana nalaka ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni Daddy, do iso ti naibalod. Gapo iti inuulbog nga istorya.
Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga aramid ka mo iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti saludsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sa anak ka nakasagan na maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Ay, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamaam ngayat tras na reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masignan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalod, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak, ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpapabasol no saan ka mo't asigurado. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti ulbaw na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga ang maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako mamot anak ko. Diya kaya ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kaya't mumot ang maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, Di nakman konsensyaan na kasta, nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga akon kini manong tinaramidyo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tatiganaban nyo, nanang. Pabida kay Tumot Ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar. Siguraduan nyo ahusto tirumrumor itingiwat yo tanay. Da kay Tumot lang ti agparikot, iti ibunga dagiti kalukwan nyo. Anya La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.